Chintan ja Karima, te annate üle kogu maailma biodünaamilise kraniosakraalteraapia koolitusi. Kust on kraniosakraalteraapia alguse saanud? So craniosacral therapy comes from osteopathy originally, and it's based on the work of Mr. Sutherland. Mr. Sutherland in the very early 1900s discovered that the bones of the head are actually designed for motion. And he spent many years trying to discover and explore if that was true. His understanding was based on the idea that bones are not meant for motion. That was the belief at the time. And yet, the more he was exploring this anatomy of the head, the more he realized that, no, this is really animated by an inner movement. And as he explored that even further, he realized that not only the different bones of the head are moving in relation to each other, but that the whole body is animated by deeper forces. And these deeper forces are independent of physiological processes and are driven by something that eventually he realized is an expression of a universal creative principle that he called the breath of life. That the breath of life is what really breathes life into any living organism. And the role of the practitioner in a biodynamic approach to craniosacral therapy is how to support the expression of this universal creative principle. And the work is based on the understanding that the forces of the breath of life are an expression, a direct expression of what Mr. Sutherland called health. And that health is always present within every single one of us. And the role of the practitioner is to support the expression of health from inside. Laivi, sa oled erialalt füsioterapeut ja osalesid ka äsja toimunud kraniosakraalresonantsteraapia koolitusel. Millal sa esimest korda kuulsid kraniosakraalresonantsteraapiast? Ma esimest korda kuulsin sellest umbes 10 aastat tagasi. Ja see oli Belgias ühel täiendkoolitusel. Ja seal siis tutvustati terapeutidele erinevaid teraapiavorme, mida siis selles riigis kasutati. Ja tookord ma väga midagi ei mõelnud sellest, sest minu jaoks tundus selline natuke nagu selline kummaline, et panen nagu käed peale ja mitte midagi ei tee, ja edasi, et kus see tervenemine siis tuleb või milles see nüüd täpselt seisneb. Et ma väga kohe nagu vaimustusse ei sattunud tookord. Ja hiljem, kui see teraapia uuesti mõelda jõudis, siis mul oli võimalus seda kogeda iseenda peal. Ja see kogemus oli hästi sügav. Ja seal meil anti ka võimalus ka ise seda proovida. Meid pandi baaridesse ja siis pidime seda peahoidu siis nagu katsetama oma selle baarilise peal. Siis ma mõtlesin ka, et kuidas ma nagu hakkan järsku panen käed peale ja mida ma seal tunnetama nüüd pean. Ma mäletan see vau-efekt, kui ma tõesti tundsin seda, et justkui nagu see kolluluud nagu hingasid käe all. Siis mõtlesin, okei, et selles tehnikas on midagi, mis mulle meeldib. If from the conception on, if everything would be perfect, everything, a perfect world, a perfect environment, we would grow up in a perfect, optimized human beings, right? But the reality is different. So we have these things coming into our life in the forms of certain diseases, certain accidents, certain falls, emotional struggle. Everything this is kind of coming into a certain way into our system, and it has a certain energy, it has a certain chaotic energy, and inside of us there is this health that expresses itself in form of through the breath of life, in form of the rhythm. So it meets that energy. So health meets that chaotic energy and tries to organize that energy in a way inside of our systems in a less disturbing possible way for us that we can move on, continue and work and live. So health is in every
organization of that added forces, it's inside in the center. So it holds that added force that comes in form of disease, accident, or anything else, emotional trouble in our life, and it kind of stores that energy into a certain way that becomes very small and as less disturbing as possible for the system. Health is always present within every single one of us. So health cannot be lost. And even when we're dealing with disease, or we're dealing with dysfunction or pain or different physical condition, health is always present. A dysfunction doesn't imply the absence of health. Health is actually what helps the system to deal with that condition. So what we consider as health in biodynamic principle is an expression of these deeper forces at work. Disease is actually not the absence of health. Disease is actually the best balance between the forces of health and the present condition that the system can hold in this present moment. So whatever the condition, even in the most difficult situation, there's always health at work. There's always health at the center organizing this dysfunction. So the whole idea in biodynamic cranio is how can we access this health in spite of the condition present. Yeah. So healing is happening when the forces that what we call the added forces of the present conditions dissolve out of the system back into the environment. So the healing is not determined by the practitioner, but by the forces of health within every single one of us. And for that to happen, deep trust is important. And this deep trust on a really deepest level can happen when the client really knows on a very deep level that practitioner doesn't want to give him anything, doesn't want to take away anything from him, doesn't want to fix him. So, and these are the conditions that are there, and this kind of very deep healing is then possible. Merliis, sa oled üks esimestest biodünaamilise kraniosakraalteraapia praktikutest Eestis. Miks sind hakkas kraniosakraalteraapia huvitama? Ma olin juba mõned aastad tegelenud kehatööga ja teraapiaga ja jõudnud läbi oma töö ja enesekogemuste sellisesse kohta, kus ma tundsin, et võtta mingi asi nagu jääb puudu või et midagi tahaks veel või kuhugi tahaks veel jõuda. Ja see miski nagu tundus olevat seotud kohalolekuga. Ja mul tundus, et sellel kohalolekul on hästi tervendav jõud kehale ja ma olin ka seda juba mõned korrad kogenud läbi kohaloleku selliste meditatsioonide. Ja siis see kraniosakraalteraapia tundus täpselt see, mida vaja on, see puudu pusletükk minu jaoks. Kraniosakraalteraapia käigus võib inimestel vabaneda ka emotsioone ja mineviku mälestusi. Miks see võib juhtuda ja kuidas see kõik täpsemalt toimub? How it happens and why it happens is determined by the intelligence of the breath of life. So it's not based on what the practitioner will do or what the practitioner may induce or what the practitioner may provoke or encourage, but it's really based on what the intelligence of the breath of life decide to process for a specific session at a specific time in the specific condition created between the practitioner and the client. So in a session, people can come with a specific condition. It doesn't mean that it's necessarily what the system wants to work with on that one day. And this is really something sometimes that can be challenging for a practitioner, is people come with a certain condition and yet the system may show something else. So how can we support what the system wants to do
when determined by its own intelligence, and at the same time hold the condition that the client is bringing. And this is sometimes a dance on following the system and yet holding during the same session the condition that the person brings. This is something that evolves often over a certain number of sessions, where eventually the system takes care of the condition that the client brings. Mis on olnud kõige suuremad avastused sinu jaoks inimese kohta, mis oled saanud kraniosakraalteraapia seanssi andes? Üks on kindlasti see, et tekib selline ühine ruum või resonants selle inimesega, kes saab seanssi. Et seal resonantsi ruumis sa tajud seda, et need asjad, mis on temal, neid saan ka mina tunda täielikult. Me võime aidata kellelgi midagi lahendada tänu sellele, et mina olen seal kõrval ja pakun talle siis sellist armastavat kohalolevat ruumi. Ja võib-olla ka seda õpetas mulle, et mis iganes sel hetkel toimub, et see kõik on täiesti okei ja see on selline koht, mida aksepteerida, sest ma mäletan seda praktika jooksul seal õpingute ajal üks hästi huvitav kogemus, mis oli, kui ma seanssi andsin, siis mul hakkas kummitama üks laul 90-ndatest. Ja mäletan, ma andsin nagu hinnanguid sel hetkel endale, et just kui nagu see laul mind segaks või nagu ma ei saaks täielikult selle kliendile keskenduda. Aga pärast siis, kui me jagasime seda seanssi või kogemust selle seansi saajaga ja mina kui tegija, siis tuli välja, et see saaja tegelikult läks tagasi oma lapsepõlve just seal 90-ndates, et me käisime lapsepõlve nagu läbi ja see laul, mis mind kummitama hakkas, oli tegelikult tema siis lemmikesineja laul. Et ühesõnaga, et võimalik, et justkui nagu toetas seda protsessi, et me olime nagu selles protsessis nagu üks. Et see oli selline hästi huvitav kogemus, et mis iganes tuleb, et see kõik on just vajalik sel hetkel. The unfolding of a session is not a client coming from with a certain condition. We fix it, the client walks out, feels better. What we do is we follow what the inner intelligence of the system wants to present, support that, and then see where it leads us during the session. Sven, sina osalesid samuti äsja toimunud kraniosakraalresonantsteraapia koolitusel koos laiviga ja varasemalt sa oled tegelenud tantrateraapiaga. Ja mida nüüd kraniosakraalresonantsteraapia andis sulle juurde? Kuidagi see kirjeldus, selle teraapia kirjeldus nagu resoneerus minu varasemate kogemustega ja meditatsioonis, joogast ja siis oma tehtavatest teraapiatest, et see nagu tundus, et see on see koht tegelikult, kuhu kõik nagu jooga ja muud praktikad üldse viivad, ehk siis see sügav rahuseisund, mis siis kraniosakraal resonantsteraapias tekib, et see on väga sarnane tegelikult tantrateraapia lõpuosale, kus tekib väga sügav rahu. Kranioteraapia on nagu otse tee. And I have experiences with my clients that we have many times a certain way of emotional discharge or emotional completion, but it's supported by verbal communication and holding the client at the same time in that craniosacral resonance form or field. Yeah? So how it looks like is that we address certain issue that client bring, and when the emotional completion happen, it can be accompanied with a certain emotion, of course. So if sadness needs to be felt and released, then the sadness is going to be there. If anger needs to be felt and in a way let go of the system, the anger is going to be there. If grief or fear is going to, it's the same basically.
but it can have also a physical impact on the body. So it can happen in a form of certain trembling. It can happen in the form of feeling like flow and warmth through the body. And above all, after this emotional release happen, clients feel internally lighter, more connected, like more present. When emotions are coming online, it means that there is enough safety and enough safe holding environment that this can be processed. So we as practitioners, we don't force anything. So we don't try to get the client into a certain emotion. So if it comes online, it comes on its own as a part of the healing process that comes out of letting go on a cranial resonance level. Milliseid probleeme sa oled näinud, et selle teraapiaga saab lahendada? Füüsilisi kindlasti, et kui kuskilt valutab või on mingid suuremad hädad, oleneb, kõike jälle ei saa alati, on ju. Aga väga palju füüsilisi probleeme on ju psühhosomaatilised ja need tulenevad meie emotsionaalsest seisundist ja energiast ja kõigest muust. Ja selliseid ärevusega seotud probleeme, kus inimesed on hästi ärevad, närvilised, võib-olla iseendast nagu väljas natukene, ei leia oma keset, see on kindlasti väga hea meetod, mis aitab tulla keskmesse ja sellisesse rahusse tagasi. See teraapia on väga kasulik just eelkõige seetõttu, et see tegeleb meie närvisüsteemiga, millega väga vähesed teraapiameetodid üldse tegelevad. Närvisüsteem on see, mis igapäevaselt saab hästi palju stimulatsiooni, kuna meie ümber on palju müra, tegemisi, kära, inimesi, sündmusi ja kõike seda on väga raske integreerida oma elus. Et kui seda kõike koguneb, siis me tegelikult ei teadvusta, kui sügavuti see meid mõjutab, et see stressitase pidevalt meie ümber on. Ja just läbi selle teraapia ma näen, et inimesed leiavad mingi sügavama rahu, et see närvisüsteem rahuneb maha ja läbi korduvate seansside nad jõuavad kuskile sinna punkti, et need asjad, mis on võib-olla kuskil sisimas ärritavad, et need langevad ära ja tänu sellele tekib selline ühendus oma loomuliku elujõuga, selle tõelise olemusega, mis meie sees on, selle elujõuga, mis meie sees voolab. Ja just selleks on vaja korduvaid seansse, et jõuda veel sügavama kontaktini iseendaga. Milline näeb välja kraniosakraalteraapia sessioon ja mida võib inimene selle sessiooni käigus kogeda? So the session happened in a way that the person lay on a table in a comfortable position, usually on the back, and the practitioner hold a certain number of hand position for a certain amount of time, so that in each hand position the client and the practitioner have a chance to deepen together. And in that type of holding environment we can eventually access the forces of health. And the forces of health will work from within with the support of the presence of the practitioner. So it's a very slow work. I often say it's more like a hands-on meditation. It's a work that tends to process things in a very safe way, in a very slow way, and in a very contained way. Väga paljud inimesed on näinud erinevaid pilte, kas siis oma lapsepõlvest või praegusest elust, et on tulnud hästi palju erinevaid pilte, mis annavad neile tihtipeale ka mingisugust infot, et selle kohta, kuidas teisiti käituda või kuidas näha suuremat pilti. Inimesed on kogenud sellist üksolemise tunnet universumiga või kuidagi sellist hõljumise tunnet, kus nad tunnevad, et nii hea on olla, et sinna tahakski jääda. Et see on olnud selline kõige võimsam kogemus. Ja mõned inimesed on kirjeldanud seda sama kogemust ka sellisena, et see on nagu täielikult mingi elu muutev kogemus, et nad ei ole kunagi mitte midagi sellist tundnud. Ja et see on nagu
midagi sellist, et nad tunnevad peale seda, et nüüd on kõik teisiti. The general sensation is a sensation of relaxation, a sense of well-being, a sense of slowing down also inside, a sense of a calming down of the nervous system, and a sense of lightness. When our condition is slowly dissolving, it helps us to really realign naturally to our original organization. And that sense of alignment in what is also one possible outcome of a session. Väga oluline oli minu jaoks seal teadmine, et sügav kohaloleku tunne, kus tegelikult mitte midagi ei tehta, et seal hakkab toimuma siis iseeneslik tervenemine, ehk siis nagu keha kui selline kooslus leiab endale aja ja ruumi, et iseennast tervendada. Sellepärast, et muidu sellises igapäevases elus seda virvarri on lihtsalt nii palju, et ei teki sellist momenti, et ka näiteks ütlused, et jäta mind rahule. No aga mis see kõik viitab? See viitab kõik, et mul on vaja rahu. Mul on vaja rahu, mul on vaja lõdvestust, mul on vaja olla, et ennast tegelikult iseennast tervendada. Nii et ka kes tuleb teraapiasse, sellel on tegelikult suur soov iseennast tervendada ja siis pakkuja saab luua ruumi, milles inimene saab lõdvestuda ja iseennast siis tervendada. Selle teraapia jooksul me õpime ka seda, kuidas toimub eostamine ja kogu see inimeseks arenemine ja ka energeetilisel tasandil. Ja siis me näeme seda, et meil on justkui selline sisemine maatriks, mis on kogu aeg olemas juba eostamisest saati ja juhib meie tegevust. Aga kui elus on erinevaid sündmusi, kogemusi, ärritavaid asju, et siis me saame nagu väliseid tegureid, mis meid mõjutavad ja võib-olla juhivad meid natuke sellest keskteest või maatriksist eemale, nii et me võib-olla elus tunneme, et me ei ole nagu kohal iseendas või me ei ole õnnelikud või midagi on puudu, et me kogeme seda sellisena. Aga see maatriks tegelikult on kogu aeg olemas ja me peame justkui vabastama need niinimetatud sõlmed või blokeeringud või segavad tegurid, uskumused oma kehast, et me jõuaksime tagasi sinna tõelisse olemusse, et see loomulik energia, mis juba eostamise hetkel täielikult voolas meist, saaks uuesti täiel määral voolata, et see energia justkui või see laine, nagu me nimetame seda selles teraapias, justkui läheb mingil hetkel kinni või see jääb järjest nagu peenemaks ja peenemaks ja peenemaks, kui meil on väga palju piiravaid tegureid elus. Aga selles sügavas lõdvestuse seisundis, mida siis läbi teraapia kogetakse, inimene vajub nii sügavale ja läbi selle toetuse justkui iseenesest kehas vabanevad need piiravad blokeeringud või mis iganes seal siis on. Aga see toimub ainult tänu meie sisemisele valmisolekule ja selle terapeudi toetusele. Et keha ise otsustab, et jah, nüüd ta on valmis avanema sügavamal tasandil, kui ta on piisavalt hoitud ja sügavas lõdvestuses ja siis ta justkui laseb lahti milleski, mida vaja ei ole ja hakkab rohkem eluenergiat voolama, et sellepärast ongi see, et inimesed tõusevad püsti ja tunnevad, et kuidagi väga hea on olla, kuidagi selgem on ja et nad on rohkem kontaktis selle oma algse olemuse või maatriksiga, mis nende sees on, et sellega, kes nad olema peavad. Because clients have a different capacity to feel themselves and to feel that subtleties that are happening inside of them. Yeah. So hopefully if the client is really very much in touch with their own, his or her own sensations and an internal experience and might come out of the session very rich and following things internally and feeling things. And then we have clients that are not so in touch with that internal world and they might kind of feel what happened here, you know, not really knowing what happened, but then
they might call in 2-3 days back and say, well, I don't know what really happened, but I feel to come back. So, and with this kind of clients, some clients, they just have this inner trust, even though they don't know what's happening, and they just keep coming. And then after a while, you know, after maybe quite a number of sessions, they start to completely rediscover their own internal world and what is there. There's so much more that they thought there is. Võib-olla jah, et ta nagu õpetab oma vajadusi märkama ja neid väljendama. Ja tegelikult seda siis nii saajana kui ka andjana, et siis saaja jah, julgeks nagu öelda, et mida ta soovib või kuidas ta soovib, et kas see on liiga tugev, liiga nõrk, et tihti me ei julge seda teha, sest tegelikult tuleb juba lapsepõlvest, et meid on justkui nagu alla surutud, et me pole nähtud, me pole kuuldud, et justkui meie vajadused pole justkui olulised. Ja see kasvab meie kaasa ka täiskasvanu ikka ja me ei julgegi ennast väljendada. Ja samamoodi ka andjana, et mida ma ise ka kogesin, et kui mingi hetk näiteks seal käsi keha peal kuskil hoides, ma tundsin, et kas see kuidagi läks nagu liiga intensiivseks või mul kuidagi ebamugav olla, et siis ma mitte lihtsalt ei kohenda ennast, vaid ma küsin kõigepealt luba, et kas see on okei, et kui ma natukene liigutan ennast või ma olen nagu teada, et kas see vastuvõtja saaks selle kas nagu arvestada või et ma nagu ei sega tema protsessi sellega, et ma hakkan ise seal kuidagi nihelema või kohendama ennast, vaid on niisugune nagu vastastikune läbirääkimine. Et just see läbirääkimise teema on hästi oluline, et ma küsin, tema annab tagasiside, et selline üksteise aktsepteerimine. See sessioon on täiesti vastupidine igasugustele eelnevatele praktikatele, mis ma teinud olen. Et ikkagi see rahuseisund tekib mitte midagi tegemisest, ehk siis nagu sinna ei eelne mingisugust kõva hingamistehnikat või liikumist või mingisugust mõtlemist, vaid et see on nagu puhas rahusse kuidagi maandumine. Et sessiooni saajana ma ei pea mitte midagi tegema, et minu kõige suurem katsumus on sessiooni saajana mitte midagi teha, mis on päris raske tegelikult. Et see on nagu täiesti vastupidine sellisele igapäevasele elule, kus meil on vaja võimalikult palju teha ja võimalikult palju jõuda. Kraniosakraalteraapia üheks põhiliseks tööriistaks on puudutus. Kuidas on teil arenenud edasi võime kuulata läbi puudutuse teist inimest? Like any sense that we all hearing, seeing, tasting, touching is also a sense that we can train. And the more we practice, the more we can refine our sensation. I often compare that to a musician. If we hear a classical musician playing a fantastic concerto, we don't see the many years and many hours of practice behind it. And the same with the sense of touch. The more we practice, the more we can develop refinement of our sense of touch. And I always say that most people have the sensation in the beginning of the training that they don't feel much. It doesn't mean that the sense of touch is not developed. It just means that it hasn't been trained. So through practice, we can really train to refine our sense of touch, like we can refine our sense of hearing or sense of seeing. Important for me is that to realize that what I can sense now is much more than what I could sense even a year ago, and that it keeps growing. And for me, this is the excitement in this modality, is that there's always something new ahead that I can sense, that I can discover. Hästi huvitav oli see, et see oli küll hästi lühike, aga see oli siis korraks, kui õpetaja tahtis korraks mind kuulata nii-öelda, et ta pani mulle käed põhiliselt kolju või pea juurest, siis nagu hindas mõnda asja, põhiliselt nagu kohe luges välja, mis on need minu probleemsed kohad. Et see oli hästi huvitav, et nii ruttu on seda võimalik teha, et järelikult mida suurem on see oskus ja see vilumus, tegelikult piisab ainult korraks kätte peale panemisest ja
ja sa loed inimese kehast väga palju välja. So the whole base of this work is not only sensing through the hand, but it's really letting ourselves resonate with the client in all its different aspects and reality. So this work is really how can we refine our perceptions not only through touch but through the whole of our body and our senses. So you can imagine how life can transform and change outside of the session frame, because all that qualities get developed in ourselves. I mean, if I talk for myself, and I can say how my life with my family, with my kids, with my beloved ones, with everyone really changed dramatically in a good way. Kuidas on kraniosakraalteraapiaga tegelemine aidanud kaasa sinu spirituaalsele teekonnale? Ma olen õppinud rohkem kuulama ja elu vastu võtma, et kui me tahame elus hästi palju tegutseda, toimetada, reageerida kõigele, siis see teraapia meetod ja see kursus andis selle kogemuse, et vahepeal vaadelda, märgata, mis toimub elus, kuulata ja siis vaadata, kuidas asjad peaksid minema. Et mitte alati agressiivselt teha mingeid samme elus. Sellepärast, et kui me teeme neid samme, siis me väga palju kogeme elus vastupanu. Ja see vastupanu teeb meid väga õnnetuks ja paneb võitlema ja teeb vihaseks ja agressiivseks. Aga läbi selle kuulamise sa tegelikult tajud, kuidas kõik toimib iseenesest. What has been, what is still is amazing for me is to hold this reality with every single client that this being laying on the table brings specific condition, specific complaint, but in essence, I'm holding a divine being as an expression of a divine reality. For me, was amazing to see, not just to realize and to see the capacity of self-healing forces at work beyond my perception, beyond my imagination. So, for instance, to have a boy in the session, age 12, with very strong dermatitis and having a really hard time in his life, and that he comes for this one session with mom that was really not trusting, but this was the only way she could do, and obviously something that was left for her to do, so out of losing hope in everything. And then I gave just session not really knowing what was happening, and yet feeling that profound space and healing forces at work. So when this mom called me after a few days and said that all dermatitis was gone, for me was a miracle. And I didn't know what was really happening, if I'm honest. And for me this was the most amazing session I had in my career, actually, so far. That's something out of one session, you see, we keep saying it's slow work, so you really never know what is capacity, or Chintan said, what is it between this being and existence. So you really become aware that, like, my God, there is so much work, so much more happening that we think and even perceive that is happening. Because it's based on a non-doing approach, I'm constantly confronted with my own limitation, with my own mind, with my own conditioning, and it constantly forced me to look inside, process my own unfinished history, let go of unfinished stories, and so it's a reminder over and over again to keep looking inside, to keep dissolving old stories. And the outcome of that for me as being this amazing journey back to myself. So this work is as much about me as a practitioner than it is about the person on the table. And the more I can clear my own history and clear my own inner space
the deeper I can accompany somebody in a process, and we can only accompany somebody as far as we can go ourselves. So the deeper I can go inside, the deeper I can accompany somebody in their own process. So the qualities that it brought for me the most is compassion, is developing that sense over the years of a profound compassion for the person laying on the table, and recognizing their condition or their suffering or their pain, and yet holding at the same time somebody that is a divine being as well. And how can I hold both the divine nature and the condition being presented in that compassionate environment? And this is what allowed the healing process to go much deeper.